Di ba bagway? Siya? Kung sabi sa butsi mo lang, pasyaglat mo siya sa namin. Papabalabidin mo. Di ba bag? Really ba mo? Di ba bag? Bagway, no hindi. Ito to mieux, ito to mieux. Esa mi ne ba bagbi. May nagdusa di ba ko mieux, yung mo. Ang babae. Ako din makana ko dito. Mapasilat mo. Mapasilat mo. Ako doon tisilat mo. What ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Lali. Oh, kitigasyon mo eh. Iba ka kamoye? Oh, kamoye ya. Mesabi? Mesa, paano ba kwa siya, mem? Ito ba kwa siya? Dito, no? Mesa, pitik mo, ubi mo siya? Masya na di. Mesabi? Mesabi? Asabay? Why? Kamu kwa siya, mem? Nuba kwa siya, mem, no? Nula, lakay babo dito, lakay babo. Mesa kwa siya. Mesabi? Kwa siya, mo yan sa pula kaya mo, Timon? Masya, may. Timon siya ka, masya, lakital mo siya, so wala lapitik mo. Siya, abinata mami sa Timon bakton mo siya kung saan mo mamay, mem. Mamay, tapi ilaw ko niya mamalipat sila lilubodlo. Kunya la, mem, c'est moi qui responsable. On voit, c'est na mem, li. Mais siya, siya, Timon na maja, oui, Timon na maja, oui. Siya, wak mada sil maja, pa gade Timon na. Mem, gado ti daglo, no, s'il vous plaît. O swat lo? O ti dlo, mbe. O konye. Dako, map siya sabou, dade? Oui. Sabi mo mo, papaya no, pitik mo pa yung mamong really? Papaya no? Uy, may sabi? Asya mayo ko ni Ebayo, medwal, uy. Bakit ang pinipitik ko eh? Uy, yun yung mo siya. Ano masya may? Awa mo man kita lang, bwendo. Sabi ko ni utang lang mo eh. Masya mo dyan, bwendo. Masya may, ba't ko finespi ko bagay, ano? Ba't? Benda ko, bueno. Ba't ko finespi ko bagay, ano? So ako ni, depuis lo palya, depuis de maman niya. Ako kit ka ba bitit sa pre, sa klase. Mo siya tigas, mo siya klembal mo siya. Le ma palya maman na telefon, na pede kriye, la di maman li gagou. Puta maman même ki lo bo apo diyam. Li pa sa se manje mbaba ti moun. Puta le mal manje se gros bo, ma sa bol mal manje. E pi mal manje rapide. E pi kebe se samdou. Kounya la même, ça me fait la poule pas entraver moi. Kounya la même, chaque manje mbali, kounya la m'oblige, tout met ton caméra sur lui, ou téléphone ça ka filmer là.